Hadian ka Wushu State Level Championship ka bakat kendai, kaba dangshu dablong hakini kitayo balalet, ka Meghalaya Wushu Association, klayo banjir iki kena ki baken sai ban Mihkhmat ya ka jilla, sya kalimpung ile kai Sub Junior National Wushu Championship, kaban long ha Tamilnadu, Kanyakumari, belapin long the National Wushu Association of India. Hakani karan sanya lekai la Leit ban Mihkhmat da ki nyongot ki kena bakan thop ya lai ngot ki kena kan thai bat saw ngot ki kena shinrang da ka jingalam khmat jong ki ar ngot ki coach ka Wushu iba Doni Rani bat iba penshai lang Mauri. Hakani ka tournament dengan Leit ni daya bun han dan total ni dan tang nyong haji siang dan pra andre ni susi bai berit tam mai kai ri ki mai la urno bakti bagila du dan Leit ada bagi sitom ke dibasak mentai gitu nyong lanjut kita bersama di sini terus dia di kena skuli dia juga ya pulih dalam kijong-kijong di skul jidan juga napo melum jidan napo madan laban jidan napo madar ting jidan gimana karang ini ke buat nak keleng-keleng jidan di kena di Indonesia kan molar jidan juga di kini ki nak kita kena pulih sudah kini kecil cicit kada juga jinjar ba ha nakadaw bolong ba nimla syo banyo ay tiket train minta balay di gibna ngila lek persiang ndai la lut tadi tiket train bro but nimla ini balay ban target train ke andon jumlut mangilek kada lega Leit de kosoburan midran kita tu banyo di yorong ba di minister juga yarap ni umi ba intejang kategor lindo daerah Binjan, utai ba sanbo sulai, utai dasarnya nomor ketunjuri press tun tensong. Ya kita ru execute engineer ba koston kemudian mulai dari sini mentan sama ini.